ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kumshi bentaban yada yikidok kha kibadan nado kawa Mekong Shadow Meghalaya ka Critical Ecosystem Partnership Fund kala Beijing irap pisa na kabentaban ribat sumar ya kawa Remben kabadan hakasnong Lapalang kabadang hap hapo ke East Khasi Hills District hakajing pli perda ya kini ke Jaka pendek pensa ya kidok kha hakawa Remben ya kabalapan benaru kum ke Fish Conservation Zone la sakilang da u Dr. Jagdish Krishna Swami ubalami kman ya ke Center for Biodiversity and Conservation Askoka Trust for Research in Ecology and Environment Bangalore harengkat kajingidan lang jong uba bantay lang majaw ubalongru u Fishery Advisor jong ketenat ridok kha ke Sorkar Meghalaya urang ba snong jong kasnong Lapalang uba Primin Khongji ke Dr. Bashida Masar, ke Balong, ke Associate Professor jong ke Department of Zoology, ke St. Anthony's College Shillong, bat kiway. Hashwaban penbena ya ke wa Remben kum ke Fish Conservation Zone, na kaliang jong ke Dorbar Shnong Lapalang, kalaya soy ya ke Soskular, halor ke jing penek pensa ya ke nekawa. Iki brio hagaling jong ke pertai, Om day tang hang ngi penjot ya kamariang daga jing don jong ki kum ki dam se ka jing pentingit jongi ya ki ki wa kat sebangi pen ngi kata hi de jing e hang niru hagi than jongi ru kamlat ka daga jing long te ka jing penjot ni wala dakin don ki dam ru henry om na ka benta ka jing dit jing diang jong ki wei pat ki para jing thau ki ba em kum ki do ha ka Kidon kam hajing isa ya ka jaga bansong ka ba om dan jing penwet ka ba om dan jing pentingit. Kung mamangi ladang iem ka jaga ka ba snail ka ba ka air ka ba jabo along is snow ayum ngim snow so. Kung taro kidok ha lada kidon haki ki ba don kidam don kinigitay te long kata ka jing ya jang ka kumut ka yeng song jong ki ka thot no. Te yo kidon kam ya kum kita ki ka jaga song jong ki ka habitat ka bangi kot. Sayong hakani ka project jongi ka bangi khot saving the fish from Mekong to Meghalaya ka bangi kala ka kasi banya da ya ki do kha na du Mekong hadu Meghalaya ngi sheme ya ka kerteng ka Mekong nomor ka dai ka don ka wa Mekong sa te i segithan la dengi pa ha ka map ka don ka sno Mekot law PDR ka dai ka wa ka bajrong chalenter jong gitu kisnong sa tu ka ba mar khaplang bat ka Thailand kani ka tai te hang te Kibrio de jing Arab jong ki group lada pipa dia kene ka flex hang ne kene ka banar ka bing khot ajrong mo kiladon hang to ki ken hon kiladon hang to ki locus jong ki team lane kita ki group ki ba ya don mental lang hane ka project kene ka fish bayu kene ka way ke etri ka feral bag ne ka tai ni tho hang ne ka kerteng Mekong ka din na ka daw ba ngi kwa aba ke ka ba kibrio ki le satay sa kata ka thai Mekong ngi kwa bakan one lang hane kamot ka replication Maki sa tay kilaki sa khmat banyada ya kini gidaw ka. Kawa jung ki kadai kabatngit menswa kum ka jongi hi kumjo. Ki jaga jung ki kilang kibriyo kilang kiba kum mangi ki khasi. Te karukum long kalong kaju kam daya phere. Te maki ra kilang menswa kumjo kumangi Henry daga jingarap jong kini kiseng kibawan ng tay na ba na po Amerika daga jingarap jong kini ka CEPF ka ba ngikot Critical Ecosystem Partnership Fund kadai ka kanhon Traymon subha na po Amerika babay pisay ka ng project jongi ka kayarap ikitay kiri sa tay makikila kiyo sa jurong kiwa jong ki kila sayso da kidok ka kung manginong sayso da kaktin kasi ngut kibon kiroy kibriro kila himja na katuga jingbon jang dok ka hangto kitures kibon kibawan but ki yonong na katuga jing le jong ki katakamot da kaba bo yaki an kikindon ba umla ban penjat klumar ya ka kawa ang to tegamot habas dang ka andri hadin anda idon iway group iba persang ban sedang ya kane ka fish conservation zone kata kamot ka fish conservation zone kadai kum ka sanctuary ka ba ngila de habon ki jaga hapo ka sejun anda kelas dang nang to ki iya ki jing mentoy bat ki sabon sakiway pat de
ki senong ki babut ya kene kanuksa ki basdan kene kakam te mangi ke bangi kwa ban le usa uang ba ngi kwa ban wan ra lem ya kata ka jing mentoy jong ki breu na kita ki than sha kene ka than jongi te hapo India ngi don ka wei hapo Manipur bat ka wei ka dai hang ne bat hang ne ka dai hang ne hi kenya po wa remben hapo lapang te sa Jagdish i ong ba kadon ka potensial ta kamot kadon ka jing mentoy ka banwan nang ne sa den ha kini kithan jongi nakata ka daw ngilawan ngila asdang hang ne hapo wa remben i ai khublei ya ka snong la palang kerpang nama balai ba ka himo ban sedang ban suang ban khang kendit ya ka kam ka bala jumlen ban le long ban le pat ban ta si sala barong sa su ban sa jan yang thewa sa su ban le kan ka tai sa su ban khwai do kha nakabenta arsnem lane kumne kumtai kalong ka bae ndai ong kasnong la palang kala priangi kane bat kala rai da ka dorbar hi haka santrik jong ubnai bakhat ar men simsnam baro si dorbar kila rai bangi priangi kane ka project bat kila je no si sendon hi ya ka jaga po kawa ban penlong ya kane ka fish conservation zone te ai khublei ikit bok kit ruang ya kasnong jongi badi ong bakkan ne ka jingla jong kasnong ai bakal long kanuksa nakabenta ka than baragaway nakabenta ka India hi baragaway kong ngas mau kumet nomor belai ba kali inisiatif jong kali ke senong hi kabala penlong ya kong ru ya kaban ya syakmat hakaba ya dai ba kini kum kini ki scheme nakal yang ka department jong hi ki pobon kilong ba teng da ki yo ki scheme ha po ki newspaper isawan sengi nama kadon ke jing mentoy nama kadon kapisa tihan rai kali ke senong kamcam hadu mentah kini ke sengi lu kalong bakim pat siam wan ban approach sengi namar ba imat bakim pat tip mo lani ke kata ka jumut ke jongki ban nam ta kata kapisa rai kaba kham kong san kalong ba ni smultanat kung ke senong di balanang ya syakmat hakaban yo ban yalam lenti hakaban penek pensa ya kido kido penat kibadan hakeni kijak hagen kawa rumban ngasngo nengkong ban aingu yu blai nam tangan kari bagajai ban riu jongi ya ka bau blai ula kerku hakabang ini sisa ya kata ke jingdon jing em jongi ya kini kilom ki bai kanan nidon ya ki syad nidon ya ki wa nidon ya ki string lada pinyat balik si gue ki jaka ban sungtu sisa ki jing koridor ka bau blai ula kerku ya kani kari bagajai ban riu jongi hakaba ni yo ru yo slap maksimum apa kajing yo jing yo slap ni ruspa hakajing don ya ka ya kajing don ni ki wa hakajing don ni ki lum ki kanat ki ba itiang sisa hakaba la ban kring sibun kinong wan jong kai perthai bat khamtam hakaba ngin yo ban kenti ya ka yo kapkat hakaba dei bat ngam ta kan ka bentah ka dei dei bat ka terusem ban pene pun sa ye kido kido penat ki kodon keleng ke dari kasih ba jatia kabala ye sisa ma ya ka jingjat rathai haman la kisnong haman kiwa jong kanu pakanu kisnong kamot nila kham janja sisa banyo bagi bakin kido kha dok penat kidio ban roi bat san lane kinang bun handai tang ke jing penjak sudah gadi ke jing greedy mo kajing lalot kajing pam suku jongi kibril ya ka ka bo blay la ai ha ka bay day bat kini kimrat ha ka bay day bat ki do penat di balong ka way na ka beta ka bala ban ai jingi mo kajing mentoy ha ka bang ibami ki ka bala ban tay ya ka map la ban tay ya ka jinglang jingim ka jongi de kali ka scheme layo ban hakan ka aqua mission layo ban po ya kami conservation of fisheries hakiwa bat ki stream de tang hapo ki hapen ki sausnem basan sanam nilai I ka respond hakaba kibun na kini kinang rangbasnang community mo lani kita ki fishing competition fishing association kilawan syakmat ya kaban sim beta hakaban penne pensa ya kini tidak kha tidak pernah dia haduk mentahi kaba ni nilai syakmat kaba ngasmo beneng nang perkhap nang ni ngong ladangan keren baniro ru
kasue amo nomor ba kalau cibon i dia ladang iladon ladang i nama nang ni mana jadi pangan kemudian hak banyak keren mah ini aban ai ini video klip hak bayi dia begini kisang suri jengi fokus dia ke jengi Nagaleng jengi ke senong harangkat ke jengi trelang bat kinong penya juga ni ke projek ngibu ye gini kindon tang kenet kesoi ba Nagaleng jengi hi kinong song senong Shushu Nagaleng kisnong kitau kibedon marjan bat ngi bat kham tam de Nagaleng kitu baro kibas ngau tenat ia gani ke kam khwai bat ye kiwe pat hang thi hawa remben kintem bat kin ngau thu ya kidi kindon tigini ki kindon bat kijing mana kibangi ngilabu kilong kumni kabaneng kong lamana ban khwai nikut dokha daganu gerukom hagani kajaka gerbang kedai kabaning kong kolong nila mana ban khwai nikut dokha daganu gerukom hagani kajaka gerbang kalong phla hasnong jingi ngiju ya khwai ngiju ya kun nagapor sekapor tinre habangi lasdang ikini project ngila mana ban kun ban khwai lani da kanu kurukom hang thi ha ke jaka ka bakerpang beli bagalong ke jaka ka bakerpang kadau kedai namar ba tang ha itu ibenta jong kawa ye ki prasnong bat ya kini ki snong ki bemarjan ngin ada ke kerteng nadu naga thuai rampati hadu hantu jing sumboy kemut ke jaka ka basum ki kena ngila khang bat ngila mana ba pin kut dokha lane pin khwai lane pin le da kanu karukom kabar lakhang ban pendon kam ya kitiar lai kibom lane ki dawai peniap dokha kajing khang iban peniap dokha kam de tang menta na kam ke projectendre laju khang hi nagapor sekapor kani kajing pendon kam ya kitiar lai kibom kadang la belong kabangi kum kinong song snong lanai kum kisnong ki bemarjan ngimpat ju pendon kam henrei kadawai peniap dokha haba yolat wat la don makana kendon nagaleng kisnong bangim sya here haba ki kino ki ba don ye kamen sim bom ye trailang bat kisnong kisim kebu lagi yolat kile daga bagi peniap dokha de dawai kum titia usok lu wat hau hagani ke por ke bangi ngidon menta da usok lu ki peniap dokha uni usok u ba peniap iki anyang kalau ti nagaleng dengi kinong snong bagi snong ki pemarjan tungin ken mau balakhang ben pendon kam ya kita kiru kom peniap dokha daga bat pendon kam di kitiar lai ki bom lani ki dawai peniap dokha kabalai lakhang ban sajan sajnep kumangong kalong phla ban kupor habalakham kerdu hasnong iju let sum iju let sajan bat kiwe ki kam hakati ke jaka kadai ru ke jaka kabaye ju lang baro la ubade na kanige snong gojongi ni kini snong ki bemarjan ngiju pa hakati ke jaka kadai ke jaka kabaya don kampai balang baro ti nadu kini kesengi ke bementa lakhang ban sajan sajnep kini ke sajan sajnep kemut kiti kijan ki bahe ladi ginu kijan ru sin bengi lakhang ban saj lakhang sisndon ke besau lakhang ban berat nyut plastik bat bitor hajing sisa nadu mensuahi ngemsya ban berat nyut pathar hagi lenti kisengking ni hagi wa ki ni sekendong kencerot nre ngiba dang jon ni gibale kumta tiker pange le hagabai le bat keni ke jaka lakhang ban pen lapen kan mau yang menta balakhang ban berat nyut plastik bat bitor hagatai ke jaka bat omtang hagatai ke jaka hagi wei ki jakaru
kumjuk lang. Kawasan lakhang banbam khana. Ti kumangong gadi gejaka kabaya internet pai balang baro. Kini ginawan kai subha ki jores. Wan ki banaga snong ge jongiru kumjuk. Kijuk pelong ya keti gejaka hang ti kum gejaka ia bam khana. Gejaka kasyahi kakringhi bagi kinle kumta. Ti nadu bangila sedang ya kini ka project ngila khang sendon bakin ya bam khana. Nama basisin beladon ke jing ya bam khana ngemla ban bit ban biang ngemla ban but yaki kendon bat yaki an ki bagum ke snong galamana. Kaban rio lakhang ban penjot ne penjulor ya ka ying syong hidok kha kum ke bapen pra ya kimau ditukok aki pat da na snong bat ki wei ko ipat ki balawan lang ni snong ki mamarjan kintip lang ya gini balakhang menta ban penjot ban penjulor ya ka ying syong hidok kha kum ke bapen pra ya kimau bat ki wei kini ke kompenjot ye ke yang kidokha kadon bonjat tingin nom ye kren lut ye kini nganget ba na preng jeng yang hitep ban ngis nguthu ya kita kir kompenjot ya ke yang kidokha ti halor kini ki kendon ni labu riu tli ki bala de pren hang ni naga beta bangin pensyai bat batai pai ba lang kidon bede kijing penstom ya kiba penken ya kini kijing maham ngi hab ban bu lupa ba yo lese hadin ba ngila de bu ya kini kikindon yo kidang don kino kiba kam smart kam sting kiba kam shalak ru kejebing kia dagano galenti tin re bangi kum kinong yalam ngin suk kum kinong yalam snong ngin suk but kisnong kit hau ki bemarjan ru ngin suk lang ngin bu ya gini kijing penstom ya gino ki bepen ken ya gini kijing mana gabaning kong kedor bar snong kan kem but penstom daga bateng ya ki beriu ki bele persya but pen ken ya gini ki kendon ki belamana kata galong internal yang lagi bakas nong kadangla ban bisar kan bisar apa kesnong bat kan penkut ru tang apa kedor bas nong bat kebaar kesnong kan tian bisar iki bat lada don kam kan sarak ru syakibor jongkaan kumawa menek tu kebaning kong kan kut tang apa snong lada yaki badangla hari gini ke baar lada kesnong kam ila asu bantian bisyarhi kan sera wat syadu syakibor jongkaan tinga kermen skemba kini kikindon kibangi ladep bu kini kijing mana kibaladep tau kintrikam. Are very important for the fish habitat, and that is why the people of Lapalang have included these pools, which are the breeding grounds of many fish, maybe 10 or more species of fish. And so the purpose of this instrument, which is the acoustic water level recorder, is to look at the changes in the depth of the water in the pool from month to month, from year to year. And the principle of this instrument is very simple. It sends a sound wave from the sensor, and that sound wave hits the surface of the water and it comes back. So it records the time taken for sound to travel. And since we know the speed of sound,
and plus the speed of sound may depend on temperature. That is already adjusted within the instrument because it measures temperature also. So we know the distance from the sensor to the water surface, and as the water surface goes up and down, that will give us the depth of water below the sensor. So the depth of water in the pool we can calculate based on these measurements. So every 5 minutes we can get data on the or 15 minutes or 20 minutes depending on how we set the instrument. For the next few months this instrument will be operational here, just like the rain gauge in the village. And then when the monsoon starts, we know that this area, this place is going to get submerged. So we will be taking this sensor out and we will be placing the sensor in another place where the monsoon flows can be, depth can be measured, which will be different. So that is the purpose, and we hope that we will learn a lot about how this pool is changing and how the fish are responding. And as the fish conservation zone continues in the future, we will know what is happening upstream, because that will may change the water level in the pool. And these pools are actually the main habitat for the fish in the dry season.